Welcome to my YouTube channel. Sabat umakit ngem nalapsa inis makit kimit ma nagtibayo to'y kaunkat Lutilandak inet pauri ipamaginawang siksi at ang wensan P60 kung ay na kailan makagargari nga agpaiso lapit sa pailakin na babato makaalino ti patong na makaparuso pailakin nila babaketa isukun ko nada kanya uray manuy uyawen dati damit na tuy marit na bakit akain na yan ayan di tangamin na mutiganas di bakit akain na yan ayan di pumatol
langit. Awan sa puling di kinasamit, arakot na and inage. Di bakit nasing-singlet, napangpangluawan mintis, uray nukuri bet-bet, awan sa puling minakinagagit. Nagkilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti amot da. Di bakit akaromansa, nagpay tuma, di ganas na. Agbabaketa, isukon ko na da kanya. Uray manuy uyawenda, di damit na, tuy marik na. Agbabaketa, nunga agbabaketa, di dangamin na muti ganas, di bakit akain na yan ayan. Agbabaketa, nunga agbabaketa, di dangamin na muti ganas, di bakit akain na yan ayan. Ipumatol hindi bakit, kaskala at daglangit. Awan sa pulen di kinasangri, arakot na and inage. Di bakit nasing-singit, nabangpangluawan mintis, uray nukuri bet-bet, awan sa pulen minakinagagit. Nagkilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti amot da. Di bakit akaromansa, nagpay tuma, ganas na. Agbabaketa, isukon ko na da kanya. Uray manuy uyawenda, di damit na, tuy marik na. Agbabaketa, nunga agbabaketa, di dangamin na muti ganas, di bakit akain na yan ayat. Di dangamin na muti ganas, di bakit akain na yan ayat. Dengyenyo, tuy kanta, panggep ti paspasama, dagiti galag ken sursuro, na permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos di babainda, iposta pa'y ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay amagi apa, isudan uwa, tay awan, pudno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay tarabitab, chismos at kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiin ti obrana. Tay garaw ken tignay mo, isut sang kasipot na. Uraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna. Isuday tatay at bibisin at nadakets nga
kasama dagiti kalag ken sursuro na permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos di babainda ipost na pa'y ta Facebook da tay tao analaing unay amagi apa isudan no uwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay karamita chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no bubrana isuda kita tay mang perperti tay tati libanganda nusika ket kimura ididay tuy akanta nalabit amay saka at dadakes nga apal na sapsap ulit.
sakit, tuy parukong ko, awatin awan mabalin ko. Kaslaan mo ko, di kapwanan, nakurang kalaeng, di pamuspusan, rigatem lang asya, tahi masaktan, di mo mairwangan, dahil ta sarita. Kay kuy kadin di maudi, apa nagkitatan, taapay adi mo ipereng, day tarupam, sa inek tinsumbat mo, awan mangeko adi meg mo, tutugem po na ito'y puso, italulwa ito'y parubong ko. Isarte mo, dayta, sang sangit mo, denggek, katitiga po, tadi agtal na tuy nakem ko, hanyaman di banagin, di sidir mo, uray na sakit, tuy parukong ko, hawatin awan mabalin ko. Isarte mo, dayta, sang sangit mo, denggek, katitiga po, dadi agtal na tuy nakem ko, hanyaman di banagin, di sidir mo, uray na sakit, tuy parukong ko, hawatin awan mabalin ko. Uray na sakit, tuy parukong ko, hawatin awan mabalin ko.
dadas ko ti agbalin anatibker tapno ni ayata di maragta